गरजलो प्रकाशतना सोरोनसचे गोवळी विशेवार आसतना गोडव्याचो ताळो ऐकता गायना महिमा महिमा देवा उन्नती भूमी सर्व मुंशा शांती महिमा महिमा देवा उन्नती भूमी सर्व मुंशा शांती. उदरी जन्माला तारो आमचे थंय आसलो गांवच्या काळो सर्वोता देवता ओढे ही बरी खबर संसारा कळो महिमा महिमा देवा उन्नती भूमी सर्व मुंशा शांती महिमा
rejoices for yonder praise, a new and glorious morn. For all your needs, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine. For your needs, oh, hear the angels' voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine. Sucranus vartfantla, cintinante acea cădea, Nilila casa șintine credrudela, Mărica baralu naira. Raizal mala, Ușacula so, Aruzal mala, Shakulaso, Aruzal mala, Rai dotari, Durbol gaune, Muri uskya nidala. Hadia koryam pupandalo, Săgri uzvarjam so. Raizal mala, Ușacula so, Aruzal mala, Rai dotari, Durbol gaune, Muri uskya nidala. Raizal mala,
Sekian nigalah. दूरी का तारा जा रहा है, पहुंचेगा एक दिन बेथलेहम को। हम भी चलेंगे पीछे उसके, दंडवत करेंगे प्रीष्ट यीशु को। दूरी का तारा जा रहा है, पहुंचेगा एक दिन बेथलेहम को। हम भी चलेंगे पीछे उसके, दंडवत करेंगे प्रीष्ट यीशु को। Everybody say yeah, everybody say oh. It's the love of God that came down for us. Everybody say yeah, everybody say oh. It's the love of God that came down for us. आया बचाने को हमें, डूबते जब हम पापों में। आया बचाने को हमें, डूबते जब हम पापों में। ये बातें समझो, मन को फिराओ। ये बातें समझो, मन को फिराओ। क्यों आया जग में प्यारा मसीहा। Everybody say yeah, everybody say oh. It's the love of God that came down for us. Everybody say yeah, everybody say oh. It's the love of God that came down for us. आएगा फिर से मसीहा, जिन्हों को देखो पूरे होते। आएगा फिर से मसीहा, जिन्हों को देखो पूरे होते। न्याय करेगा आकर हमारा, न्याय करेगा आकर हमारा। न्याय का दिन अब निकट आया है। Everybody say yeah, everybody say oh. It's the love of God that came down for us. Everybody say yeah, everybody say oh. It's the love of God that came down for us.
तुम्हें emozione rati ikbar wingi hodata bolelengi तुम्हें ikar ke rati marbat ikar na sutra ami purna vyatara chishipidaya Viveya, Osoya, Vyabarachi Victoria, Gloria, 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 in excelsis Deo. Yami Purvya, Vyatarachi Shimchidarya, Viveya, Osoya. Victoria, Gloria, 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 in excelsis Deo. I calling it to me, Prashantrati, Anjako, Rantradi, Gaita. Bolelengi तुम्हें लेबागी राती Shalom amka melata Leami posoya Kalaya jata meluya Libeleya Babuya Kanit mola di partovya Gloria, 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 in excelsis Deo. Yeami Bosuya, Naraya Tata Meluya, Libeleya, Abuya, Kanik Mola di Patuvya, Gloria, Gloria, Gloria. In excelsis Deo. ಪರಮನ ನುಡಿಗಳು ನರನಾಯಿತು ಆ
ಸುತ್ತಲಿ ಭರವಸೆ ಹೃದಯದಿ ಚಿಗುರಿಸಿತು. ದೇವರ ಕುವರನ ನಯನವ ತೆರೆಯಲು ಸ್ವರ್ಗವೇ ಕಾಣಿಸಿತು. ಯೇಸು ಕಂದನು ನಗುತ್ತಿಹನು. ಬಿಗಿ ಬಿಗಿಯುವ ಎದೆಯಾಳದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಯುಸಿರಿನ ಸವಿಗಾನದಲ್ಲಿ ಭವದೂರರ ಭಜಿಸುವ ಇಂದು. ಭುವಿ ಬೆಳಗಿದೆ ಜ್ಯೋತಿಯ ಕಂಡು ನಲಿಯುವ. Happy Christmas, Merry Christmas, Happy Christmas to you all. Happy Christmas, Merry Christmas, Happy Christmas to you all.
स्वागत सोडबंदारा स्वागत सर्गिराय कुवया स्वागत जेसु बरका स्वागत देवा पुता स्वागत सोडबंदारा स्वागत सर्गिराय कुवया मनशाची सोडवणुकीच्या पापान धाडलो पवित्रात्म्याची सक्ती मोरीन सालो दुर्बळ गोरवांची गावली जल घेतलो सॅक्रिफाइस पेटोवच्या जामुनच्या मोदलो नमान देवा बापा नमान ताच्या पुता नमान पवित्रात्म्या नमान सर्गित्री देवा नमान देवा बापा नमान ताच्या पुता नमान पवित्रात्म्या नमान सर्गित्री देवा नमान देवा बापा नमान ताच्या पुता नमान पवित्रात्म्या नमान सर्गित्री देवा बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. मोगाळ भाव भयणीनो फाटल्या 4 हप्त्यात हांव अंतरीक तशेंच बैली तयारी करून जेजूच्या जल्माचो जेजूचो जल्म आज आमी हांगासर सांगता जमले हांव. जेजूचो जल्म बरप्यांनी बरयल्लो एक खाणी न्ही, काल्पनीक खाणी न्ही, बगर एक चारित्रीक गणित. आणि आमच्या भोंवडतोसो व्हरतो गुट 2025 वर्सां आदीं जेजूक थंयसर बेतलेमांत जागो मेळ्ळो ना. आणि आज तो आमच्या काळजान जागो सोदून आसा. इगर्ज मतेचो बरयणार ओरिजीन म्हणटा संवसाराच्या हजारो गर्दनाच्या गोट्यांनी जेजू जल्मवन जर तर आमच्या काळजान तो जल्मवना तर काळजान ताका जागो ना तर सक्कडी व्यर्थ. आणि खंडीत जावन हांगासर जमलेले आमी ह्या दिशेन जेजूक आमचे काळीज तयार करून आयल्या खरें. त्या देखून परत एक अवकाश कितेंय आमचे ते उणेपण आसा तर तो कोणाक आमी बगसूं ना तर आमची काळजां मनां जेजूक आयतीं करया आणि थंयसर ताका जागो तयार करया. आणि सांगता पातकाची दोग धरून देवाक बॉक्सान मागून म्हणया हांव पातकी सर पगता देवाक आणि तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आणि बरें साडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध,
हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. ह्या पसत बगे वता सोमका मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करांक प्रार्थना मागता. सर पदवेता देव आमची काकुळट करूं, आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. तू संसाराचे पाप काढता, आमची काकूत कर, आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे मानून घे. महिमा 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 देवा उत्सर्गी उत्सर्गी. अज्ञा संगती देवा बापाची महिमे, जेजू ख्रिस्ता एकलो सुपवित्र, एकलो सु ईश्वर, एकलो सु परमेश्वर. आमेन आमेन. जैत्यान या मिसाक इरादे त्या सवां दिल्ली आसात, त्या सवां बराबर आमच्या जण एकल्याच्या खासगी कुटुंबाच्या इरादे खातीर ह्या मिसा वेळार आमी मागया. जायती आमची भाऊ भयणी जे कोण आदल्या वर्सा क्रिसमस फेस्ताक हांगासर आसली, आज नात, आमचे फुडें नव्या जिविताक गेल्यांत. सो कुटुंबांत अंतरलेल्या समेस्तांचो उगडास काडून तांचे खातीरय
या मिसा वेळार विशेष रितीन आमी मागया. प्रार्थया. सर्गींच्या बापा, ही भोव पवित्र रात खऱ्या उजवाडाच्या परजळान तुवें भरल्याय. कित्याक आयचे रातीं तुज्या एकल्या पुताक काळोखान बुडलेल्या संवसारात उजवाड कसो पाठयलोय. गोरवांच्या गोट्यान तो अंकर मायेचो अस्कत बाळ जालो. तरी तोच तुजे सारको व्हड आनी पदवेदार सर्गा संवसाराचो धनी म्हणून आमी तिरबरवशान सतमंता. देखून एक दीस सर्गार ताच्या संगता संपूर्ण उजवाडान तुजी महिमा आनी संतोष बगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव त्यो सगळे पवित्र आत्मेच्या एकवटान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. Amen. इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सियोनान फांत्यापरी प्रामाणिकपण परजळसर आनी जळते दिवटे परी तिचे तारण प्रकाश फांकासर हांव सियोना पासत वगो रावचो ना. जेरुजलेमा पासत हांव विशेव घेवचो ना. तेन्ना राष्ट्रां तुजें प्रामाणिकपण पळयतलीं आनी सर राय तुजी महिमा देखतले आनी सर्वेस्पराचें तोंड तुका दितलो. त्या एका नव्या नांवान तुका उलो करतलीं. सर्वेस्पराच्या हातांत तूं महिमेचो मुकुट जातली. तुज्या देवाच्या हातांत एक रायाळ किरीट. तुका आनीक सोडलेली म्हूण उलो करची नात आनी तुज्या देशाक पाड पडलेलो म्हणची नात. बगार तुका म्हजो संतोष म्हूण उलो करतली आनी तुज्या देशाक लग्न जाल्लो म्हूण पासरतली. कित्याक सर्वेस्पर तुजे थंय संतोसता आनी ताचे कडेन तुज्या देशाचें लग्न जातलें. जशें एक तरणाटो एके अंकवार चलये कडेन लग्न जाता तशें तुजो रसनार तुजे कडेन लग्न जातलो. आनी जशें एक न्हवरो आपले व्हंकले थंय संतोसता तशें तुजो देव तुजे थंय संतोसता. देवाचें उतर.
एक नवे गीत तुम्ही गाया सर्वेस पोरा परजानो सदगीतां गाया सोम्या आमच्या हरसिया नाव ताचे वाकना तारो आमकां सलमाला सोम्याक आमच्या हरसिया नाव ताचे वाकना तारो आमकां सलमाला आज आमकां सलमाला तारो देव जाला मनशा वाडो आज आमकां सलमाला तारो तोच क्रिस्तोवी ताची तारन दिसपडटे तुम्ही गजया महिमा ताची जनंगा प्रगट करा ताची दिव्य स्मित कार्या सर्व परसां कळया तारो आमकां सलमाला ताची दिव्य स्मित कार्या सर्व परसां कळया तारो आमकां सलमाला आज आमकां सलमाला तारो देव जाला मनशा वाडो आज आमकां सलमाला तारो तोच क्रिस्तोवी आज आमकां सलमाला तारो देव जाला मनशा वाडो आज आमकां सलमाला तारो तोच क्रिस्तोवी धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांतले वाचप पिसिदियाच्या अंत्योकान पावतस पावलो जुदेवांच्या सिनागोगान उबो रावलो आनी लोकांक माऊन रावोंक हातान गुर्त करून हे परी उलोवंक लागलो. इस्रायलाच्या भावांनो आनी तुमी देवाक भिवून चलतल्यानो ऐका. इस्रायल पर्जच्या देवान आमच्या पुर्वजांक विंचून काडले आनी इजिप्तान ते विदेशी जावन आसता तांकां ताणें वर्ते केले आनी आपले व्हड पदवेन तांकां इजिप्तांत भायर हाडले. उपरांत देवान ताका सांडलो आनी दाविदाक तांचो रायकन उबारलो. तांच्या विशयान साक्ष दिवन देवान म्हळें, येसुचो पूत दावीद म्हज्या माना सांगडो म्हाका मेळ्ळा. सोर म्हज्यो अपेक्षा तो जारी करतलो. आपणे बसयलेले प्रमाणे दाविदाचे संततेतावन देवान इस्रायलाक एक सोडवणदार दिलो. तोच तो जेजू जो हांव सगळे इस्रायल पर्जेक आपले पाताक रोडोवन देवा थंय पाटी परतल्ल्याचो गुर्त म्हूण स्थान परगट केलें. अशें ताचे येण्याची तयाराई केली. आपले मनियरपण आखेर जावन येत आसतना जुआवन लोकां लागीं म्हळें, हांव कोण म्हूण तुमी चिंतात? तुमी कोणा विशयान चिंतात तो हांव न्हय. तर ऐका, म्हजे उपरांत येता एकलो ताच्या पांयाच्यो वानो काडूंक सयत हांव योग्य न्हय. देवाचें उतार हें.
मनुष्य कुळाची गायबान पिकोच्या कायला दिल्याचा हालेलुया 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 सोमे तुमचे सोवे असो तुझे सोबे असो मातेवाप्रमाणे जेजू ख्रिस्तची सुवार्ता महिमा तुकाय सोम्या ख्रिस्ताचे जनन हे परी जालें ताचे माते मोरयेक जुजे लागीं खरार जाल्लें पूण तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस्त जाली तिचो पती जुजे नितीवंत मनीस तरी मोरयेक अपकीर्त हाडूंक ताका खुशी नासली देखून ताणें तिका गुप्ती सोडचें म्हणून चिंतलें पूण ताणें अशी आलोचना केल्ली तितलीच ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो आनी म्हणालो जुजे दाविदाच्या पुता मोरयेक तुजी पतीन म्हणून तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका कित्याक तिचे थंय गर्भसंभव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला ती एक पुताक प्रसूत जातली तुवें ताका जेजू म्हणून नांव दवरूंक जाय कित्याक तो आपले परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो हे सगळें घडलें पूर्ण जावच्याक प्रवादे मारिफात सर्वेस्परान म्हणलें तें एक आंकवारसली गर्भेस्त जातली आनी एक पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इमॅन्युएल म्हणून आपयतले इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमचे सांगाता म्हणून अर्थ जुजेन न्हिदेंतलो उठतस सर्वेस्पराच्या दुतान फरमायिल्ले प्रमाणे केलें मोरयेक आपली पतीन म्हणून ताणें आपल्या घरा हाडली पूण ती आपल्या पुताक प्रसूत जायसर ताणें तिचे लागीं संभोग केलो ना आनी बाळकाक ताणें जेजू म्हणून नांव दिलें देवाचे उतर वाकरी तुका क्रिस्ता देव मुनीस जाला मनशा चरित्रेंत जाल्लें श्रेष्ठ क्रांतिकारी घडीत आमी संभ्रमता भोव क्रांतिकारी म्हणून संगीत हाच्या की वर्तें क्रांतिकारी घडीत ना म्हणून संगीत देवान म्हजें आनी तुजें सैम घेवचें आनी आमच्या सैमाक आपल्या सैमांत एक करचें तसलें एक वर्तें घडीत आमी संभ्रमता बुमगाळ भाऊन आनी भयणीनो आनी हो संभ्रम कितलो संभ्रमल्यारी उणोवन सुमणयत आनी ह्या खातीर जायत्या रितीन आमी प्रयत्न करता हो संभ्रम अनुभव करूंक एकामेका लागीं वांटून घेवंक तो दाखोवंक वीज दिवे सोबीत नेकेत्रां गर्दनेचो गोठो आनी जायत्या हेर रितींनी जावं पुरो कुसवार जावं पुरो एकामेकाक गिफ्ट दिवचें जावं पुरो पिकनिकाक वचचें आनी कितें जायते संभ्रम हें वर्तें घडीत परगट करूंक आमचें तें आसची आशा म्हणयत
यायच्या नियाळा वेळार थोड्यो संगती आमी परत मोती काडूंक प्रयत्न करया. धाकटुलें भुरगें आपल्या पप्पा मम्मी सांगता आनी आजे सांगता क्रिसमसाच्या दुसऱ्या दिसा गर्दनाचो गोठो पळोवंक म्हणून बाईसर गेले. जायते फिरगजांनी वचून ही सकाळां वेतात, पळयतात गर्दनाचो गोठो सोबीत आसा, सांगतात अरे थंय आंजबडू आसा, थंय बाळूक आसा, थंय बोकरे आसा, थंय उदक देवण आसा, सगळें पळोवन हे भुरगें पळोवन निमाणें म्हणालें, मम्मी लास्ट इयर ऑल्सो जीसस वॉज दॅट स्मॉल, दिस इयर ऑल्सो दॅट स्मॉल, वाय ही हॅज नॉट ग्रोन? जेजू कितें व्हड जावन आणखी तो सत्त कित्याक आसा? भाऊन आनी भयणीनो, 2025 वर्सां आदीं जाल्लें गडीत आमी परत्यान हाडटा मोतीक. कित्याक तें गडीत इतलें ग्रेस्त, इतलें वर्थ तें, त्या दीस थंय जल्माल्लो तें परत्यान हाडणं आमच्या काळजांत तेणें जल्म जे म्हणली तसली आशा आमी व्यक्त करता. देखून तो व्हड जायना, तो आमकां व्हड करच्याक तो आणखी ल्हान आसा. भावा आनी भयणी, आज आमी भोव सोबीत वाचपां आयकली. ह्या वाचपांच्या आदाराचेर थोडो नियाळ आमी करया. 8-10 दिसां आदीं आमच्या भारताक एकलो मान खेळगडी आयलो, लायनल मेस्सी. न्ही 3 दीस भारतांत भोव फामाद जाग्यांनी भोवलो. ताका वेलें तेशी हांगा कोलकातांत, मुंबयंत, दिल्लींत आनी गुजराताक गेलो, हैदराबादाक आयलो. लगभग 90 करोड ताचें फीज. आनी ताका पळोवंक, आपणूंक, ताचे ताण सिग्नेचर घेवंक, ताचे सांगता फोटो घेवंक उड्डी जाली. कितलोसो लोक आयलो, कितलेशे लोकांक अवकाश मेळोवंक ना. ताचें फ्लायट येवन पावतना, कोलकाता घेवन पावतना रातीची 3 वरां, आनी लोक थंय एअरपोर्टान भायर राखोवन आसलो. नांव मेस्सी. पूण मेस्सी आमकां पळोवंक आयला, आमकां मेळोवंक आयला. कार्लो आकुतीस म्हणटा, मनशाक जर समजल्लें, खाली 15 वर्सांच्या प्रायार तो अंतर उरलो, तो म्हणटा मनशाक जर समजल्लें ह्या येवकरिस्तांत कोण राखोण आसा, केदो व्हरतो देव आसा, तर त्या थिएटरां फाटल्यान मुखल्यान ह्या आनीकच्या संगती मुखल्यान आसच्या क्यूच्या की लांब क्यू इगर्जे मुखार, ताबेरनाका मुखार आसते. पूण मनशाक आनी समजो ना. देखून पयल्यान जो मिस्तेर आज आमी संभ्रमता तो भोवशा आमच्या काळजांत आनीकी रिगोवंक ना, ताचें म्हत्व आमी आणखी संपूर्ण जावन जिरोवंक ना म्हूण सांगल्यार सूख जावची ना. देव कित्याक ल्हान बाळ जालो? फुलटन जेशीन अशें म्हणटा, जर तो आमकां बेस्टावंक आशिल्लो देव तर गडगड्या रुपार येतो. ह्या आमकां आनी खालू बोलो जावचे बरी करूंक आशिल्लो तर जाल्यार तो भोवशा गण्ण खाण घेवन येचो. तो कित्याक आयलो ही म्हळ्यार आमचो मोग आशिल्लो, आमचो मोग करूंक आशिल्लो, मात न्हय आमचो मोग स्विकार करूंक आशिल्लो. देखून एक ल्हान बाळा मुखांत आयलो. भावा आनी भयणी, एका बाळकाक पळयतना खंडीत जावन आमचे थंय आपापीस हांसो उपजतात, आपापीस एका रितीचें आकर्शण उपजता. आनी तें आकर्शण देवाशें आयच्या पयल्या वाचपांत इजाया प्रवाद्या मुखांतर केल्लो तो प्रवाद भोव सोबीत. तो म्हणटा, जशें एक तरणाटो एका चलये संगी लग्न जाता, तशें सर्वेस्पर तुजो सर्वेस्पर तुजे लगीं लग्न जातलो. देवान मनशा संगी लग्न जावचें. लग्न सोमिस्तेर खंडीत जावन आमी जाणा एकवट आसो. दादले आनी स्त्रिये मदें जावचो तो गुंडाय असो एकवट, संपूर्ण एकवट. आनी देव हो एकवट मनशा संगी स्थापीत करूंक आशिल्लो आनी त्या खातीर तो मनीस जालो. कितें व्हरतें भाग आमचें. भावा आनी भयणी, तो आयलो तेन्ना थोड्यांक मेळ्ळो, थोड्यांक मेळो ना. सकाळांक मेळो ना. तो कोणाक मेळ्ळो? गवळ्यांक मेळ्ळो, विद्वानांक मेळ्ळो, खालत्यांक मेळ्ळो. जायत्या हेर थोड्यांक सांगात आसले जाल्यार मेळोवंक ना. हेरोदेक मेळो ना.
हांकां शास्त्रांक मेळुना तांकां पवित्र पुस्तकांत खंय जल्मतलो म्हणून तांकां कळीत आशिल्लें. पवित्र पुस्तक ते तितलें बरें करून बारीकसाणेन वाचिल्लें तांणी. ते विद्वान येवन हेरोदीच्या राज्यासनांत येवन विचारतात, जुदेवांचो राय जावंक जल्मल्लो खंय आसा, खंय तो जल्मला. म्हणटना हेरोदीक ते सांगतात बेतलेमान तो जल्मता. पूण ते वचोन पळोवंक हेरोद वचोंक ना. थोड्यांक तो मेळ्ळो, थोड्यांक तो पडलो म्हूण येत. या मनशान भोवशा तुजी गरज ना म्हाका, तूं म्हाका नाका म्हणून मनशान विविध रितीने सांगलें. बाबा आनी भयणी, आज आमी नियाळ करता तो सोमी नाही मात्र 2000 वर्सां आदी आजून एक फावो तो जागो सोदून आसा. त्या दीस जागो नातुरलो, कित्याक ते सेन्सस काडटले. तांच्या माही गांवाक तांणी वचचें आशिल्लें. चत्रांती जागो मेळ्ळो ना, निमाणे कावणेर जागो मेळ्ळो. हे चारित्रीक घडीत, ही काल्पनीक काणी न्हय, घडीत देव मनीस जाताना जागो मेळोवंक ना. हे खाली एक सांकेतीक न्हय, ही हकीकत, हे रियल. आणि अजून तो जागो सोदीत आसा. कंडी जावन आमी जायते फावटी आशेत हांव सोम्या म्हजे संगी उलय, म्हजे संगी राव, म्हाका तुजो अणभोग दी. भोवशा कितें गी असली आशा आसतना आनी कितें गी मदें अडकळ येता आनी म्हणटा जागो ना. तो आयलो जाल्यार इल्ले तोंदरे जातात. जायत्यो संगती ताणें सांगिल्ले बरी करचे पडतात. बिडार विचार करचें बरें. बाबा आनी भयणी, खावोण देवाचें सिंहासन जालें. फुलटन जेशेन तो फामाद अमेरिकाचो आर्चबिस्प तो म्हणटा खावोण पयली आल्तार जाली. द फर्स्ट ऑल्टर, पयली आल्तार जाली. थंय देव त्या आल्तारीर जल्मलो. आनी जें कितें आमी येवकरिस्त वेळार कॉर्पोरल वापरता ते वयर आसचें तसलें धवें लुगाट आमी घालता. तो म्हणटा मोरयेन फाळयांनी त्या भुरग्याक, आपल्या भुरग्याक गुट लायलो. ते पयले कॉर्पोरल त्यो फाळयो या कित्याक गाय खावोणून तो ताणें विंचची पडली. खावोण
सर्व संगती आपल्या काळजांचं कळतो. देवाची भास एक साधे पोट दुसरे संपूर्ण जाऊन या विशेष अजापामुखार त्या मौनपणात देव खंडित जाऊन आमच्या काळजात देवाची मनुष्याची पुस्तक देवानं अति कनिष्ठ जमवून आमची तर आमच्यामध्ये कोणीही गोठ्यात झालं कनिष्ठ हंततो कोणेच सांगून नसो मुझ्या देवाशी मुझ्या नसून जायनो देव इतकं उंच असा माका त्या देवाशी नसून नसो हरी एकट्या आमच्या देवाशी नसून कसा बडी येतो त्याकडे तितकं कनिष्ठ जाऊ कधीच विसरू नसो हे आमच्या वडकोण आमची ग्रेस्त काय जाऊन असा साधो आम्हा सुमेस्तंग अवेलेबल असो सदस्य अवेलेबल असो देव ग्रेस्तांगणे शिकप्यांगणे तनबऱ्यांगणे तांकांगा हरी एक सदस्य अवेलेबल असो Feliz and well. Go on, win. Tozal malo. Bethlehem. Bethlehem मुंड्याची हे सुप्त डिस्टन्स अचानक जाऊन नाही निमाणे या जलमाल्यानं किती जोडू कसा किती करू कसा म्हणलं सावळी जाता आणि ह्या खातीर त्या गर्दनेच्या गोट्याचे मुक्तलय हंत जाऊन असा येऊ करीस मुक्तलय भेट जाऊन आणि ह्या खातीर त्याने आपला विस खाली केलो मोठलो आणि दिलो हे तरी खयात तुझी कूड मुरियेच्या कुसव्यात जल मारली ती कूड या खावडेर जल बोललो तो जेसू तुझ्या आणि तुझ्या काळी सांगू येऊ करीस पत्त्यान कसं येतात त्या उद्याच्या पुरक्या ज्याकुणाक त्या दिस बेथलेहेमांत या देवाक पळून जाऊन आज त्या देवाक उड्या आपण अजंत ओडकोणू फेरो करता म्हणून येतो आज आमच्या मध्ये साहित्य सांगून केले भद्रापाणी केले याचा शिजरले कोणा का शिजरले कोणा म्हणलं भाव कोणाला की परिहार करू आम्ही असे जाऊ आमच्याही एकच मेट चेकेल असलेला की आम्ही म्हणून निजा की आमका तसं समस्या परिहार करू वरतात येर येताना समस्या येताना जाय की आता जाप सोडून जाय तरी कोणाला घेऊ समजा आमची चूक किती आमच्या ज्ञानात किती ते तीच म्हणून बाई योग्य का कसं सांगत चालल्यावर आमच्यात कुठेपणात आमच्यात बऱ्यापणात का सुमत सांगा गेलं आणि जर आम्ही त्या सुमियाला गेल्या होत्या चला सुमिया वयस तर मग उभीच तर किती म्हणून समजू का शेता कोणी
येऊन पावता हाच्या उपरांत आले म्हणे घरी आई मेट खाली भोगडायला उपरांतच्या विसारच्या पहिल्यांदाची गरज समजून एक जण आमच्या गिफ्टच्या बेस्ट असे दिसायचे मुली संभ्रम तेव्हा तुम्ही पहिला घर आणि येतं होतं भागम का होत तुमच्या संगीताच्या तुझ्या लागी तो लग्न आम्हा बरीच लागी त्या बोलसा सोनिया ताई संपूर्ण झाली साहित्य काही असं तो गुणकरचा तो बक्षीचा तो बेंच असं आपण तो बोलू आमच्या अभ्यासामुळे सुनिश्चित पाऊस स्वर्गाने प्रतिमेच्या आणि जिजुईचा तुझे क्लासपता आमच्या सुन्या सोपटण्यावर गर्भी संभवलो अंकार मर्यादान सल्मालो पॉन्स पिलाता काल तने कस सुसले तथा सुसार सुटलो तमेलो अंधकानी केपिलो तमेलमध्ये डोबलो तुझे सामने पंच संसलो सर्गात सुटलो सपचुदार ते बचाव जाग बसला ते तांचे निमेलची मुसबे करू सतता वेदज्ञ कथलिक वेसबे भक्ता स्वयंता पत्कांचे बुक्सनी कुडीचे जीवनपण ससनाचे जीवे आमेन इम्मॅन्युएल देव आमच्यामध्ये आमका प्रतिपादन करू राहिला असता त्यास ख्रिस्तमुखात आमची सर्व प्रार्थना सर्वोच्च बापाने फक्त करूया तुमची जमा बापा आमचे मागणे ऐक बापा आमचे मागणे ऐक मोगळा बापा पवित्र सभेच्या सर्व केल्याने तुझ्या पुता जेसूच्या जन्माची बरी खबर सगळ्या मनुष्यकुळात धैर्यात प्रगट करून तांकां शांती समाधानाचे अपेक्षा तुझे कुटुंबीक तांकां बळवंत कर म्हणून बापा आमचे मागणे ऐक सर्व राजकीय मुखेल्यांनी तांचे निस्वार्थी सेवे मुखांत कष्ट केल्यात निराशी जाल्ल्यात बरवसो आनी भद्रती दिव लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर वावरून उदार मन दी म्हूण आमी मागता बापा आमचे मागणे ऐक जेजू आयिल्लो जिवीत दिव ते बरोवन मोगतोच्या मापान आज प्राय पिडा एकसुरपण दुःख आनी विविध रितीच्या कारणाक लागून बेजारायन आसच्या लोकांक तूं पाव तांची दुखां पूस आनी तांकां भलायकी दी तांचे कश्ट हळू कर म्हूण आमी मागता बापा आमचे मागणे ऐक आज जेजूच्या जल्माची परब संभ्रमतना भुरग्यांच्या देण्या पासत लालेऊंच्या काजारी जोड्यांचेर दया दाखय म्हूण आमी मागता तशेंच गर्भेस्त आसच्या स्त्रियांक तशें गर्भांत वाडच्या भुरग्यांक येदळूस जल्मल्ल्या बाळांक बरी भलायकी दी कुडीची आनी मतीची बरी वाडावळ फावो कर म्हूण आमी मागता बापा आमचे मागणे ऐक
या जुबलेवाच्या वर्सा बरवर्षाची यात्रिका जावन पैन केल्ली आमी सदां बरवर्षान जियोंक कष्टा संकश्टामध्ये चंचल जायनासतना जेजू आमचे सुवें आसा म्हूण धैर्यान फुडें वचोंक आनी बरवसो सगळ्यांनीतलीन पसारोंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागतांव. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडी भर मौनपणी रावन आमच्या हेर हेर खातीर आमी मागया. प्रत्येक जावन जे कोणी आमच्या लागीं मागोवंक सांगला विविध गरजां खातीर, जे कोणाक आमी आमची मागणी बसयल्यांत तांचे खातीर, आनी विशेष रितीन आमच्या कुटुंबांत आमच्या काळजांत जेजूक पयलो जागो दिवन तसो माया मोग शांत समाधान आमचे करून घेवच्या विशेष कृपा मागया. मोगळा बापा, या बागी दिसा आमी तुज्या भुरग्यांनी सांगात मेळोवन तुजे ते उबारलेली आणि जे उबारून ती सर प्रार्थना तूं मानून घे आणि दिसपडते आमच्या जिवितांत तुझ्या पुताची शिकवण, तुझ्या पुताची देख आमी घेवन ताचे भाशेन एक खालते मोगाचे आणि सेवेचे जिवीत जिवंक आमकां कृपा आणि मजत फावो कर. हे मागतांव त्याच्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. एक कळोवणी KA 19 MK 5764 जे कोणे कार सकयल पार्क केल्ले तुमी तुर्तान पार्लराक वचे. KA 19 MK 5764. Santos Kazantlo, Uslan Monantlo, Metetam Sumya, Manak Tuja, Usla Satyantlo, Sangram Jinintlo, Alpitam Sumya, May Mek Tuja, Santos Kazantlo, Uslan Monantlo, Metetam Sumya. Manak tuja, wala satyantlo, sangram jinintlo, alpitaw sumya. May big tuja, ye sumya, ye sumya, ye sumya, tunge sumya, jinitunge, tenitunge. Angkat sugi, ye somya, ye somya, ye somya, ye somya, tu ye somya, jini tungi, teni tungi, angkat sugi, ye somya. Fulla pratvenkli संगीतो आमच्या समृद्धीचो उंडो गोवांचो रोजो नाकांचो संगीतो आमच्या अर्पणाचो गे सोम्या गे सोम्या गे सोम्या Tunge somya jini tunge, teni tunge, angkat suge, ye
सोम्या म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमच्या अर्गां बलिदान सर पुदवेतात देवा बापाक मानता तसले जावं म्हण मागात. आपल्या मनात आणि महिमेक आमच्या आणि अख्ख्या पवित्र सभेच्या आदारात सर्वेस्पोर मानून घे. प्रेतेच्या बापा तुजो पोत मनीस जाव आमचे मनशा सैम तुका एकवटले हो अजय पावन गुट संभ्रमूंक जी भेटवणी ह्या प्रकाश भरीत राती आमी तुका करता ती तुका मानवो म्हणून आनी तिचे वरवीं आमकां अदीक अदीक ताचे सर्केक कर म्हण मागता त्याच्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उभारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदेदराणी ससनाच्या देवा सर्व कळणी सवथै आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसांनी आमच्या फायद्यासो. तुजो अनंत मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुज्या मायमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक वळखून आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान फेटो असो आमची काळजां देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गेंच्या दळबारा सांगाती तुजे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. तुझ्या वैभवात संगीत तुका जय जय जय. संगीत तुका जय जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येतात आताचे. संगीत तुका जय जय जय. संगीत तुका जय जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळे तुजे रचना तुका वाखणटा कित्याक तुजे ताव जेजू क्रिस्ता तुजे पुता आमच्या सम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तीन सर जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदे दितावन अस्तमते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक काशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा कलतेपणी हे मागणे आमी करता तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुझे पुता आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभता. तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नेक कराराचे हे रगत पातकांच्या बक्षाणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतले हे म्हज्या उगडासा करात. Bawarta so good for good to young.
जेजू तुझे मरण आम्ही संभ्रमता, तुझे पुनर्जीवन कोण आम्ही प्रगटा, तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही उद्रेकता. बापा आमचे सोडवणे पासो तुझे पुतान सोसलेल्या कष्ट मरण असो, त्याच्या अनंत बरेत पुनर्जन्मपण असो आणि सरकार सोडण्याचो आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि तो परत येतलो म्हणून ताची वाट पळवून आसा. देखून आम्ही उपकारी काळजान हे जिवीत आणि पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलये वरवीं आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगा जोडल्या, तेच बली आता तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दीस घाल आणि तुझ्या पुताचे कुडी आणि रक्तान पसताय तांकां तुझ्या पवित्र आत्म्यान भर आणि जेजू सवय एकूच आणि एकत्म आम्ही जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भगिवंत अंकवार मोरयेच्या, तुज्या भगिवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी सुमेस्त भक्त सांगता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो, तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा लियो आमच्या भाग्यवंत बापाच्या आनी पीटर पॉल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या सुमेस्त गवळ्या आनी मोणयाऱ्या बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे पोरचे संगती ह्या संवसारान वाटसुरे तिचे पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रितिमोगांत तीर कर. तुझ्या हुजीर तुवें एकठांय केलेल्या ह्या तुझ्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. खणवळ्या बापा, संवसारान शिंपडलेल्या तुझ्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुजे इश्टगतीन ह्या संवसारान तळलेल्या समेस्तांक मैपासान तुज्या राज्यान घे. थंय आमी तुजी महिमा भोगोवन सस्तां दोदोशी जातल्या म्हूण आमकां भरोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सौम्य वरवीं ताचे उदेचे सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. भुरग्यासारख्या पातिने सर्गींच्या बापा ते भक्तीपणी आता मी भावार्थान मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारात जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां काळलें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून या जिविताचो वसकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुझे उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सौम्या जेजू क्रिस्ता तुवेच्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सौम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. संतोषान एकामेका थंय क्रिस्ताची शांती आमी वांटून घेवया.
देवाची शेळी, देवाची शेळी, संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकृत कर. देवाची शेळी, देवाची शेळी, संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकृत कर. देवाची शेळी, देवाची शेळी, संसाराचे पाप काढतेले, आमका शांती दे, आमका शांती दे. ही जाऊन असा देवाची शेळी संसाराचे पाप करतात ती. या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आम्ही सर्व सुभागी. सोम्या तुवे म्हणजे बाग म्हाका भवना उजरानेस म्हाका भलायकी मेळटली. देखन बसा. बाळूक जेजू कुटुंबाचे सांदे तशेंच सेक्युलर करमलीत सांदे मुखार येवन ह्या सकाळी कुमगार वांटूंक आदार दिया. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तूंपरास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Gesù sorbonara, molto pekla kalza, Gesù shanti kuvara. Ye Gesù kalzan moja, ye mudya rupa, di maka devi गटाय जेजू जीवदातारा. आज तुझो जल्मा दिवस, जेजू सर्वोत्तारा, मोग तुझो भेटला काळजांत, जेजू शांती कुवरा. Gesù काळजांत म्हज्या येवल्या रुपा, दी म्हाका दैवी गटाय जेजू जीवदातारा. तुझ्या बागी दिसा नितळ
या तुझ्या बागी दिसा नितळ काळजान सेमता तुका सगळोच तुवें दिलाय म्हाका सगळोच दिलाय म्हाका आज तुजो जल्मा दिवस जेजू सर्वोत्तारा मोग तुजो पेटला काळजान जेजू शांती कुवरा ये जेजू काळजान म्हज्या ये उड्या रुपा दी म्हाका दैवी गटार जेजू जीवदातारा आज तुजो जल्मा दिवस जेजू सर्वोत्तारा मोग तुजो पेटला काळजान जेजू शांती कुवरा ये जेजू काळजान म्हज्या ये उड्या रुपा दी म्हाका दैवी गटार जेजू जीवदातारा पोसलोय मासान तुझ्या पोसलोय राय जाऊन गावले निघलो अल्पेपणा सोडू जालो मासा तुझ्या म्हाका पोसलो मासान तुझ्या पोसलो आज तुजो जल्मा दिवस जेजू सर्वोत्तारा मोग तुजो पेटला काळजान जेजू शांती कुवरा मोगळा जेजू काळजान म्हज्या ये उड्या रुपा दी म्हाका दैवी गटार जेजू जीवदातारा Burbușace yekina Mulbawaya taramure Shimtineke zaunu devnaila Sandesh devcha
मुनशा कुळा बेथलेम शेरा मोर्याने वेळा मुर्येद्वारी जन्माला वाढो जेजू समी मोनी सावनायला मुनशा मुदलो डावडावच्या काढो Risertaso Bontoni fankla Racha vela Suryo mulea Shital varyan Gawai dinya Pradved novo Rai salmana गर्दानाचे दुर्बोळे कावणे भागिया क्वार मोरीच्या उस्क्यार संसारसो तालुक सडवंदा हाडून आयला शांती समाधान उभी राहात. प्रार्थया जेजूच्या आणि आमच्या बोव मगाळ बापा वडा कुशलकायेन आणि दिनवाशी काळसान आमच्या सोडूनच्या जन्माच्या संभ्रमात आम्ही आता वांटो घेतलो. ह्या संवसारांत ताच्या जिविताची भागीदारां तूं आमकां करताय देखून तुझ्या भुरग्यांक सप्त तसले आमचे जिवीत सावनीक आणि सरगार ताचे महिमेवन आमकां वांटेले कर. या आमी विश्वासान मागता आमच्या पुता जेजूचे नावी. दया करून बसात. भावा भयणीनो, कार्मेल गुड्या वयल्या सर याजकांच्या आणि ब्रदर्सांच्या नावी सांगत आसा आमच्या संगी थोडेसे रे याजक तांच्या नावी तुमकां हांगा जमलेल्यांक आनी जे कोणाक हांगासर येवंक जावना प्रत्येक जावन जाणट्यांक पिडेस्तांक जी घरां आसात ती तुमच्या कुटुंबदारां परगांवांत आसात तुमकां सुमेस्तांक आमी नताला पेस्ताचे उल्हास आज पाठयता आमचे मागणे बसयता. तस्सो शांतीचो कुवार आमकां जण एकल्याक आपल्या शांतीन आणि मोगान बरो म्हणून म्हजे मागणे. सो विश यू ऑल मेरी क्रिसमस, हॅपी क्रिसमस and have a great day above. भवन आणि भणीनो, देवाचो पूत मनीस जाला मनशा बाळांनी देवाचे धुवो आणि पूत जावचे खातीर वर्ते मिसांव आमकां सकडांक आसा. ही मिसांव आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत जारी जावं. परतेन एक पोटी तुमकां सुमेस्तांक बागेन नतल मागता. हॅपी फीस्ट. पोरा शेळलेल्यात तुम्ही. घट्ट ताळयो मारा बळ्या. थँक्यू. आज हांगासर आमच्या ब्रदर्सांनी अपुर्बायेचो गोटो तयार केला. कुर्साचो सांजवांव कर्मिलीत वडदीचो सुदारक
स्पेन गांवचो. ताका येवच्या वर्सा थोडेच दीस आसात 2026 संत म्हूण पसारन 300 वर्सां जातात. आनी पवित्र सभेचो दोतोर म्हूण परगटून 100 वर्सां जातात. एकच वर्सा 2 जुबलेव आमच्या संताक. जनेलार ताचे रुपणे आसा, बागेल बंद केला देखून दिसना. आनी ताणें ताची आध्यात्मिकतेचेर हुंदून, स्पिरिच्युअलिटीचेर हुंदून आमच्या ब्रदर्सांनी अपुर्बायेचो गोठो तयार केला. तुमी थंयसर उपरांत भेट दिवचो. आनी हे आमचे आख्खे पुणशेतच एक गोठो म्हणयेत. पळया, पुणशेताचे मुखले बागेल थंयसर आसा भाग्यवंत कोटा, मोरी, जुजे आनी जेजू बाळो. ह्या पुणशेतान 8 बागलां आसात, 8 जनेलां आसात. आनी हर एका जनेलान तुमी पळयतात जाल्यार मोरयेक गब्रियल बडव्यान बरी खबर हाडले तावन जेजून आपणाचें पयलें आजाप करचें म्हणसर सगळें त्या बाळका जेजूक लक्ती जाल्ली घडितां अपुर्बायेन जनेलांनी पिंतरायल्या. आज जेजू जल्मला आनी ताका इमॅन्युएल म्हूण नांव दिलां. म्हळ्यार देव आमचे सांगाता, आमचे सांगाता तो रावंक आयल्या. ह्या पुणशेताक तुमी थंयसान पळयता आसतना 5 आर्च दिसतात. आनी ही जावन आसात देवाची 5 बोटां. आनी ताचे वयर तुमी पळया आसा ग्लोब, म्हळ्यार संवसार. देवाच्या हातांत हो संवसार आसा म्हणटना आमी केदींच निराशी जावचे न्हय, आपाधैर्यान पडचे न्हय, बगार धैर्यान आनी बरवशान आमी जिवंक आसा. कित्याक तो संवसार ताचे वयर आसा कुरीस आनी त्या कुर्सान आमकां सोडयला. कितली अपुर्बाय ह्या सगळ्या पुणशेतांत जे कितें आज आमी देवाचो पूत मनीस जावचो मिस्तेर नियाळटा ते सकड ह्या पुणशेतान आमकां पळोवंक मेळटा. आमी निजा की भागिनेंगे मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, जेजू बाळकाची जल्माची परब जेजू बाळकाक समर्पिल्ल्या ह्या पुणशेतान आचरण करचें. निजा की वर्तें भाग आम्हा सुमेस्तांक त्या देखून ह्या संजेच्या वेळार तुमी सकडां ह्या एका अपुर्बायेच्या संभ्रमान आमचे सांगाता मेळ्ळ्यात. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा आनी परत्यान एक फावटी त्याच बाळका जेजूची आशिर्वादां तुमचेर मागता आनी ताच्या जल्माचे सुभाशय पाठयता. आमचे सांगाता आज ऑनलायनीर जायतीं आमची भाऊ भयणी हांतुळणार आसची, आपणाच्या भाशेंत मीस पेटोवंक अवकाश ना आसची आमचे संगी हजर आसात. ह्या सर्व आमच्या भावंडांक आमी विशेष रितीन ह्या फेस्ताचे सुभाशय पाठयता, तांचोय उडास काडटा आनी तांचे पसोती आमची मागणी आमी भेटयता. आयच्या मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या ह्या कोवेंतचो वडील मनदीक बाब मेल्विन डिकुन्ना आनी अपुर्बायेचो नियाळ दिल्ल्या मनदीक बाब दीप फर्नांद, भेटवणी केल्ल्या कोवेंताच्या तशेंच सैऱ्या ह्या जकांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. हांवें येदोळचो गोट्या विशयंत उल्लेख केलो. ह्यो अपुर्बायेचो गोठो तयार केल्ल्या आमच्या भावांक ते आसचे खाली 7 जण मात्र. थोड्यांनी गोठो तयार करूंक आसा, भितर कोवेंत सुरुंगा रावंक आसा. पूण ह्या 7 जाणांनी हें सगळें कार्य अपुर्बायेन सांबाळलां. घट्ट 2 ताळयो आमच्या उदयनेवच्या कर्मेलितांक. भोवन आनी भयणीनो, हें बाळोक जेजूचें पुणशेत मात्र न्हय, हें एक वॉशिंग मिशीन म्हणयेत. कित्या जाणान फाटल्या सगळ्या हप्त्यांत सकाळीं जावं सांजे म्हणसर हांगासर कुमसराक व्हड लायनन्स आसली. आनी जायत्यांनी तुमी हांगासर येवन आनी हांगा कोण नात तांणी येवन अपुर्बायेन आत्मीक रितीन ह्या कुमसराचो सक्रामेंत जोडून आपणाचें जिवीत धुवन नितळ केलां आनी जेजूच्या येण्याक एक अपुर्बायेचो गोठो आपणाच्या काळजान तयार केला. आनी हो कुमसराचो सक्रामेंत दिवंक आमचे कोवेंताचे याजक तशेंच सैरे याजक हांगासर तांणी अपुर्बायेची सेवा दिल्ली आसा. त्या देखून ह्या सकड पाद्रपांचो उडास काडून तांकां दिनवास पाठयता. डिसेंबर 25 फाल्यांचो दीस, फेस्ताचो दीस, क्रिसमसाचो दीस आनी डिसेंबर 20 आनी 4 तारीख कुसवाराचो दीस. कुसवार आमी एकामेकां वांटून क्रिसमसाचो संतोसो एकामेकां पासारचो. आमी हांगासर कोवेंतांत केदींच कुसवार बाजिना, पूण आदवेंताचो काळ सुरू जातानाच आमच्या घरा कुसवार येवंक सुरू जाता.
सुरू जावन मिनाबाई असो कुस्वार येता आनी उपरांत एक एकलींच कुस्वार आमकां हाडून दितात आनी आमची तोंडां गोडशीं करतात आनी तुमचो संतोष आमचे संगी तुमी वांटून घेतात. तुमचे उदार मन आमचे ते दाखयल्ल्या खातीर मात्र न्ही आमचो संतोष दोडत केल्ल्या ह्या कविताच्या सरू बेनिफॅक्टरांचो हितचिंतकाचो आमी उडास काडटा आनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आमकां वाडेनात पूण हे पुणशेत आपणाचेंच म्हूण लेखून निस्वार्थी सेवा दिवची जायतीं आसात. बाळूक जेजू कुटुंबाची आज सकाळी येवन ही चेरां मांडून पुसून आपुरबायेची तयारी तांणी केल्ली आसा. इन्फेंट जीजस ऑटो ड्रायव्हर्स एसोसिएशन हर एका ब्रेस्तारा आनी फेस्ता संदर्भी सकयल मार्गार रावन ट्रॅफिक कंट्रोल करतात. कार्मेल सोजेर हांगासर सांजेचे पार्किंगाची वेवस्था पळयतात. तशेंच आमकां ब्रेस्ताराच्या दिसांनी पार्किंगाक आदार दिवचे स्वयंसेवक आसात. फेस्ता वेळार जेवणाची मांडावळ करची. इन्फेंट जीजस जेवण समिती आसा. सेक्युलर कर्मेलीत आसात. आमच्या दफ्तरांत पार्लरांत कुजनांत साक्रिस्तीन स्टॉलांत तोटांत तशें सेक्युरिटी गार्ड जावन सेवा दिवच्या हांगाच्या सिब्बंदीचो आमी उडास काडटा आनी तांकां आमचे दिनवास पाठयता. आयच्या देवस्तुतेंत अंजाळ रितीन गायन केल्ल्या कार्मेल कोयर संध्याचो 20 दिव्यांनी पुणशेत सुरंगार आयिल्ल्या बेन इलेक्ट्रिकल्सचो मालक बेन सावंडसो क्रिस्टी कार्मेल किरण मिडियाचो रितेश चेरा आनी हेर संगती वदक सुन दिल्ल्या लोबो एरेंजर्सो ऑल्विन हांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. संगतच वेदी सेवकांचोय आमी उपकार बावडटा. पवनो निबडिनो फाल्यांच्या दिसा हांगासर एकच मीस आसा सकाळींच्या 7:30 वरार. ही खबर तुमी हेरांक पावोवची. फाल्यां ब्रेस्तार वय पूण हांगासर
सर दितेल्या अरुण अल्मेडा आणि ताचे कुटाम मुखार येवंक जाय आणि आमच्या गोविंदाच्या वडिलां तावन हे फेस्ताचें आमंत्रण पत्र स्वीकार करूंक जाय म्हूण विनंती करता. आपण तुमकां पावलें जायत गे कट 2 ताळयो. देव बरें करूं. ती तुमची सगळ्यांची रिप्रेझेंटेटिव्ह. सो तुमकां सगळ्यांक ह्या फेस्ताक आमी मोगाचें आनी वत्तायेचें आपोवणें दिता. आखरेक मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, आमी हर एका वर्सा हांगासर स्टार कॉम्पिटिशनां मांडून हाडटा आनी आज आपुरबायेची नखेत्रां हांगासर तुमकां पळोवंक मेळटात. सुमार 20 नखेत्र हांगासर आयिल्लें आसा. वरियर दोरया सल म्हणलें बरें, एकाच्याकी एक स्टार बारीच आपुरबायेचें आसा आनी पूण सगळ्यांक प्रायज दिवंक जायना. आमी प्रायज अनावन्स केल्लें तेगांक मात्र आनी ताची रिजल्ट अशें आसा. पयलें इनाम वेता लविना डिसोजा शक्तीनगर. ते स्टार थंयसर ग्रोट्ट्याच्या लागीं आसा. तुमी थंयसर वचून दिश्ट घालची. हे नखेत्र कितें स्पेशालिटी म्हळ्यार ते नखेत्र लौदातोसी नखेत्र म्हण आमी ओलावयेत. नखेत्रांत सृश्टीचे सर्व अंश आटापून आसात. मात्र आमकां हर एकल्याक आमचें परिसर आमची सृश्टी राखचें एक मिसांव आसा म्हणून एक आपुरबायेचो संदेश त्या स्टार मुखांतर ती आमकां दिवंक आशेता. लविनान आनी ताच्या भावा प्रवीणान सांगाता तें स्टार केल्लें आसा. आनी दुसरें इनाम वेता हांगासराच्या जैत नखेत्राक. सुमार 100 किलो तें आसा आनी 10 फीट उबारायेचें आसा. उबाराय आनी मोठाय पळोवन आमी प्रायज दिल्लें न्हय, बगार क्रिएटिविटी सृजनात्मकता पळोवन. आनी त्या स्टारांत सक्कड आसा सांता क्लॉज तावन धर्मन ते राय गवळी जेजू मागीर मोरी अशें सक्कड थंयसर क्रिसमस संगती कितें आमकां पळोवंक मेळटा त्यो सक्कड संगती थंयसर आसा. आनी तें इनाम वेता हेरिक सल्डाना मेर्ला पदाव. आनी तिसरें इनाम वेता डिविच मोविन सल्डाना बोंदेल तावन. तुमी थंयसर ग्रोट्ट्या लागीं वेता आसतना थंयसर स्टॉला खातीर माटो गेल्लो आसा. थंयसर सक्कड नखेत्रां आमी उमकळायल्यांत आनी थंयसर उमकळायल्ल्या स्टार पैकी कोट्ट्यो वापरून एक विशिश्ट रितीन हे स्टार ताणें तयार केल्लें आसा. सो तिसरें इनाम ह्या स्टाराक वेता. भोवन आनी भयणीनो, ह्या स्पर्धांत भाग घेतलेल्या सगळ्यांक आमी शाबासकी पाठयता. तशेंच विजेतांक कंग्रॅच्युलेशन म्हणटा. ह्या विजेतांक आमी बाळकजेच्या वार्षिक फेस्ताच्या दुसऱ्या दिसा जानेराच्या 15 तारखेर आमी इनामां वांटयल्या. विजेतांक तांचें इनाम फावो जाता जाल्यार भाग घेतलेल्या हर एका स्पर्धकाक आमी उत्तेजनकारी बहुमान दितल्या. त्या देखून ह्या स्पर्धांत भाग घेतलेल्या सगळ्यांक आमी आनी एक फावटी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमी आनी एक स्पर्धो आसा केल्लो आसा. तो जावन आसा फॅमिलीन सांगाता येवन एक क्रिसमस पोस्टर तयार करचें आनी ताचें फलितांश आमी 9व्या वर्सा दिसा प्रगट करतले. भोवन आनी भयणीनो, तुमी हांगासर पुणशेतां घेतात आनी हांगाची सोबाय तुमी सांगतात आनी जायते तुमी व्हिडिओ रिल्स करून सोशल मिडियार घालतात. तुमी व्हिडिओ करून घालतना आमचें इंस्टाग्राम पेज आसा IJS मँगलोर म्हळ्यार इन्फिन जीजस मँगलोर. ताका कोलॅब तुमी विचारा, शेअर करा आनी आमकांय त्या व्हिडिओक टॅग करा. खंय जावन तुमचे संगी कोलॅब करूंक आमकां वरती खुशी आसा. तर परत्यान एक फावटी जर कोणाक हांवें सांडलां जाल्यार तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. बाळकाजेच्या आशिर्वादां तुमचेर मागता, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वावराचेर आनी तुमच्या सर्व तेसांवाचेर. देव बरें करूं. आतां निमाण्या बेसवा खातीर आमी सगळ्यांनी उबे रावचे. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. अगणित मोगाळ बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं मनशामदलो काळोख पयस केलो आनी ताच्या महिमेवन जल्मा वरवीं
ही पवित्रात परजळीत केली तोच बाप आगुण सकाळो पयस करूंक आनी शेगुणाच्या उजवाडान तुमची काळजां भरूंक. बापान आपल्या पुताच्या जल्माची संतोष बरीत खबर गवळ्यांक दिवन आपल्या दुतांक फाटयले. तोच बाप तुमची काळजां संतोषान भरूंक आनी शुभ आत्मनाचे दूत तुमकां करूंक. बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं सर्ग आनी संवसारामध्ये एकवट घडोवन हाडलो. तो तुमकां आपली शांती आनी इश्टगात दिवं आनी सर्गींच्या सुखाक तुमकां फावो. आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. वसून याद क्रिस्तच्या मोगान आणि शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. एक निमाणी कळोवणी तुमकां सगळ्यांक क्रिसमसाचो संदेश पाशाच्याक केक आसा, तुमी ते घेवची. हांगाच रावन थोडो वेळ क्रिसमसाचो संदेश आशार पाशार करा आनी दय करून तुमी बसल्लीं कदेलां रुकामळांनी दवरा. हांगाच मांडून दवरनाकात, दय करून आंब्या रुकामळांनी दवरा. फाल्यां हांगा जायतो लोक येता, त्या देखून आमी हे ग्रावंड नितळ करूंक आसा. देव बरें करूं. Gesù golem selmana santos pavia Purva kaune nidala olim bravia Purvya sangi santos parit kita gavya Golya sangi mola parit kani kadya Dev devaso devla samsarat Rai rayanso nitla tyatanay Rajaso gaita अंतळा फांको प्रकाश सगळ्या भुंयतळा जेसू बाळोक सलमाना संतोष पावया गुरवा कावणे द्विदला होळीम राव्या बुडव्या संगी संतोष बरी गीता गाव्या गोळ्या संगी मोगा बरी काळी काढ्या. Mugai putra sobe angkar mori आशीर्वाद दिवंका. भगवान कुर्सीचे गुरुवे निवारण आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.